Imaš tu eno, ta X. Glej tle nekje pizda, a? A sem jaz to pogodio? Jebeš mi mater. Glej, sem jaz to pogodio iz prve. Stolca je kar cool. To niti slučajno ni. Jaz bi rekel, da je. Poskušam združiti dva jezična posnetka, da bosta dva Hardinga skupaj. Edino ne vem, kako to narediti. Trudim se nekaj, jebem si mater. Ampak mi ne ratuje. Ni mami si jebat ne zmaga. To je nekaj najtežjega, kar sem delal v življenju. Ta kader ponoviti. Zdaj moram še scenarij, kaj si bom govoril, kako se bom žalil in vas. Da vidim, koliko to traja. Rabim uro, štoparco. Ti moje zlato, Inception style. Moje zlato, ti moje zlato, ti moje zlato. Pička mater, prvo moram stopiti, prav, pizda mater. Tole je noče pa ni. Bo. Zakaj na tem računalniku se počasi dela, a na tem, ki je slabši, ne? Ta stol bo treba poriniti, da ga bom lahko tle zarezal. Vjebe. Tukaj gledam kader, ki je tam. Tle gledam prejšnji posnetek. This is behind the scenes of NV. Behind... Kako potekajo stvari v post-productionu? To malo sam, da se opustim. My God, ne gre to skupaj. Ta fucking stol me bo zjebal. To ne bo šlo.
To se ne bo zgodilo. Voice over bo. Ne bo mi rata združiti, da zdaj odigram dvojnika. Moram toliko naprej razmišljati, kje mora biti ta stol. Ti zajebavaš. No in te kabli se bojo videli do tle in bojo prerezani. Wow, je to neizvedljivo. Wow. Tukaj tako lep. Te stole bom zažgal, oba. Ne bosta več tukaj sploh pizdana mater. In ta tam stol, brez tega sušenja, tukaj suši perilo, budalo jedna. Tukaj, pa itak ni nobenega, si sam živiš pizda, kdo bo tle še sedel? Te stole tam. Enostavno ne bo. Odstopanje bo preveliko. Če bi bil 2 reza, en rez bi šlo. 2 ne. 2 pa no go. Fucking piece of shit, motherfucker. Kam greš? Kako da jaz to speljem, no. Pa to je neverjetno. Človek, ne se boš kaj drugič to. Mu pizdati matana. Rekli smo, tle ga režemo. Ne, tle. Spravi to in to. Malo vode spit. Kdo je ta majster? Kako da jaz to izpeljem? Ubija me. Crk plin kurčev. Kako da se naslonam, a da to ne... Sem zažgal, pizda. Mogu plenku biti. Kaj, majster? Ti je malo pristalo? Haha, vedel sem. Ni šlo s kladivom, bom jaz zjel. Zdaj bomo mi to šli probat združiti.